किनिब सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन बारा गोलाव खालामनो सानाखै आङो थाबैनो फोजोबगोन आरोना भिडिअखौहाय थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि दिनैनि टपिकआ माबे टपिकनि सायाव जागोन नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों बयबो थ' बिखेखके आइजोफोरनि थाखाय दा जितु मामायाहाय चेक रान सावगासिनो दङ ना थ' 10,000 चेक तो जों बयबो मिथिनो मोनखादों आरो फाइनली अलरेडी माने बीटीसी आवबो फैसाया हाबखाबाय सोरबा सोरबा बेबायदिनो एसबीआई आव होदोंमोन एसबीआई फोरना एसे सिगाङावनो हाबदों जानांगौना आरो जायफोरा ग्रामीण बेंकआव होदोंमोन आसाम ग्रामीणआवहाय तो बेबो अलरेडी फैसाफोरा हाबनायखौ जोङो मिथिनो मोनखादों बा मोनबाय बयबो फैसाफोरखौहाय ना दा बेबायदिनो मामाया दाब दाब जायगाफोराव फैसाफोरखौ रानगासिनो बा चेकखौहाय रानगासिनो दिनैसिमबो मटामटि जोबनो थाङाखै दा जोबसिगोन आरोना बेबायदिनो दाब दाब जायगाफोरावहाय जोङो चेकफोर होबाय थानायखौ जोङो मिथिनो मोनदों नाथाय जोङो बयबो दा चान्स लादो सेकेन्डखौ लानो थाखाय ना सेकेन्डआवहाय जोङो 25,000 मोनगोन 10,000निबो बारा जेरावनाखि जोङो फैसाखौ मिस इउज खालामनो हाया दा 10,000खौ जुदि जोङो दा मोननायखौ मबाइल बायनानै दोनोबा बियो सेटे नाथाय जोङो दाउ अमा बायदिसिना जायना जि ना जोङो दा लानो हासै आरो बेखौहाय बायनानै एसे जुदि माने फैसाखौ इनभेस्ट खालामोब्ला खेथियानो जा बायदिसिनायानो जा जियानो जा ना थ' जुदि फैसाखौ इनभेस्ट खालामोब्ला थ' उनावहाय जेब्ला भेरिफाइ खालामनो फैगोन ना 6 मान्थनि उनावहाय थ' भेरिफाइ खालामोब्ला थ' जुदि बेवहाय एसे माने आपग्रेड जौगानायखौ जुदि नुदोंब्ला बा खामानिखौ जुदि मावनायखौ नुदोंब्ला निश्चय फैसाखौ जुदि बबेबा मोनसे खामानियाव बाहायनानै दोनदोंब्ला थ' मोनगोन सेकेन्ड टाइमावबो 25,000 आरो बिनि उनावहाय मामाया 50,000 होबावगोनसो जाहैदों वाव मामायाथ' जेखौ बुङो बेखौनो मावो नङा होमबा बयबो मिथिनो मोनखायो दा जेरैखि जाया मामाया देरहानांगौ बेखायनो मामाया रानखागोन दा भटआवबो मामाया देरहानांगोन ना दा जियानो हक जोबोद मोजां मोजां आपडेट्सआ ओंखारबोगासिनो आरो मामाया दिनैहाय दाब दाब जायगायाव बेबायदिनो चेकफोर रानबावदों आरोना आरो अलरेडी बीटीसी आवबो मोनखाबाय गोबांफ्रानो मोनबाय जानांगौ ना थ' आङो एसे क्लिप्सखौ होलांनि मामायाहाय बे 10,000नि सायाव मा बुंलांखो आङो एसे क्लिप्सखौ होलांनि आरोना थ' बिदिब्ला गोलाव खालामब्ला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन आङो भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय অসমত মহিলা উদ্যমিতা অভিযান এতিয়া পূৰ্ণ গতিত চলি আছে আৰু চাওঁতে চাওঁতে 126টা সমষ্টিৰ আমি 57টা সমষ্টিত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ পুঁজি বিতৰণ কৰিলোঁ যোৱাকালি মই চাবুৱা আৰু মাকুমত আছিলোঁ আজি নাহৰকটীয়া ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দুলিয়াজান আৰু খোৱাং সমষ্টিক বাদ দিলে আমি আন গোটেইকেইটা সমষ্টিতে এই পুঁজি বিতৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ এই মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আমি আমাৰ অসমৰ আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত আই মাতৃসকলৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 32 লাখ মহিলা এই আঁচনিৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে আপোনালোকক 3টা পৰামৰ্শ দিম যে এই 10,000 টকাটো আমি কেনেকৈ খৰচ কৰিম প্ৰথম আমাৰ এটা গ্ৰুপ আছে 10,000 টকাটো সকলোৱে যদি গ্ৰুপত জমা দিয়ে গ্ৰুপৰ একাউণ্টত 1 লাখ টকা হ'ব 1 লাখ দি বেংকৰ পৰাও লোন ল'ব পাৰিম আৰু বেছি নহ'লে আমাৰ সদস্যসকলকো আমি লোন দিব পাৰিম গ্ৰুপটো চলিব
আৰু গ্ৰুপটোৰ জৰিয়তে উৎসাহী সদস্যগৰাকীয়েও ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব। কিছুমানে ক'ব যে মই গ্ৰুপৰ জৰিয়তে নকৰো, কোনো দৰকাৰ নাই, আমি নিজে কিবা এটা কৰো, গ্ৰুপত নিদিও, 10,000 টকাটো লৈ আমি কিবা এটা ব্যৱসায় নিজে আৰম্ভ কৰো, গাহৰি কিনো, মুৰ্গী কিনো, হাঁহ আনো, চিলাই মেচিন এটা কিনো, তাঁতশালৰ কাৰণে সূতা কিনো, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। তৃতীয়, বোলে মই গ্ৰুপতো নিদিওঁ আৰু নিজেও কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ভয় লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাজবেণ্ডৰ যি ব্যৱসায় আছে, খেতি আছে, দোকান আছে, কিবা আন ব্যৱসায় কৰে, 10,000 টকাটো আপোনালোকে তাতে দিয়ক। কাৰণ ঘৰ মানে ঘৰেই, গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক দুয়োগৰাকীয়ে লগ লাগি আমি একেলগে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ পিছত 6 মাহ পিছত আমি আপোনালোকক সুধিব আহিম যে এই 10,000 টকাটো আপোনালোকে ক'ত খৰচ কৰিলে। বোলে আমি মোবাইল এটা কিনিলো, কোনে কোনে মোবাইল কিনিব? হাত ডাঙক, কোনে কোনে মোবাইল কিনিব? আচ্ছা, কোনে কোনে মোবাইল নিকিনে হাত ডাঙক এইবাৰ। মোবাইল নিকিনে। বিহু আহিছে, এই পইচাটো দি একেলগে খানাও খাব পাৰো। কোনে কোনে খানা খাব? নাখায়। তাৰপিছত বোলে নহয়, দোকানত ধাৰ আছিলে, ধাৰ কেইটাকে মাৰি দিলো। কোনে কোনে এইটো ৰাস্তা কৰিব? নকৰে। যিসকলে আমাক দেখুৱাব যে এই 10,000 টকা দি আমি এই ব্যৱসায়টো হাতত ললো, তেওঁলোকক আমি এনেকৈ আৰু এখন মিটিং পাতি একেলগে এইবাৰ 25,000 টকাকৈ আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। 10,000 প্ৰথম কিস্তি, দ্বিতীয়বাৰ পাব আপোনালোকে 25,000, আৰু 25,000 টকাও যদি ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰে, তৃতীয় বছৰত আপোনালোকে 50,000 টকাকৈ চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব। 10,000, 25,000, 50,000, লাখপতি বাইদেউ আপোনালোক হ'বই লাগিব।